Ka United Democratic Party Nongpo Circle mentakasengi ka Shitarik Yayong Arjar Pulai kala penku burom ya ukotong jongka party uba Meral Bonds im uba job ru kumu MLA ka Nongpo constituency haka assembly election Arjar Pulai. Ya kane ka jingyalang penku burom la penlong ha All Meghalaya Karbi Association Auditorium ha umwang haka jingdon rengkat ki nong yalam ka party bat ki pajba nong Kersian ka United Democratic Party Nongpo constituency. La pensit pensingan ru ya kane ka sengi daki jingruai kerpang bat nakaliang ka party ka penku burom ru ya kinong ruai. There, Arjar Pulai, the result. When we were around, Nagabanta, Kanongpo, Kotusi, Borokowi. Hawama P. Kinong Tre, P. Kinong Kashan, Ibala Tristo, Ipaipa, Iwa Ai Kashan, Bangilayo, Ya Unamtam, Bangilala, Ramat, Undri Raja, Terus Pak, Nagalia de Roma pau di sumu ya pau ada ke pau kene gin khot ya kene gin jingalam kene naga banta pada circle kala bende pada dan kene gin untuk pura pada ke ju ko pau kene ru ko bikin banai pule tempat ye pi paro ke notre kila dan sibun kibala phone ya unit kibom shomala boy inom trade kibom shomala boy kita na kijom kikam ilinwet kikam ya pulim kajing duno ini itu soal ilinwet kikam sa arapan ka sitaw pat mutat andre misong pen pat ngayo pat pendep ya gane kam hare so banai pule tepat na berta jong all Meghalaya Karbi Association Sansu hari berberengkam ya dengan hon kabar isenat mengenai nak kepeneng mudun sulak ini niat menolong dari bersih. Ka long ke basmong penru yang dihadir sini jumpi. Bagi dikit ya gelebor hapo jong ka nompo konsumsi. Bagi cari boy kolokoi kalau berukya pada. Kecil paren yong. Power come with responsibility. Kita sibun nagawanta ki paipa jong Nongpo constituency. Kumjuru ki paipa jong Assembly boy para boy. Nasno kemen bangsawan ay kumlay kerpang. Nagawanta ka party United Democratic Party. Ibalay kay platform. Ang kun ki election. Jadi kubulay ka magkarbang, nado ka circle, district, kumjuro din kubulay ka magkarbang. Ya i-samen pa ano, kung president. Parang ba, jong ka UDP, hapo lalaki ni Prokuwe. Kadang tiling kibilan di, batiling angnon. Hagapor, banginang yayang, hatiling campaign, election, dari kandas. Bagi paipa jong gejala Meghalaya kin ai di Kersian Kabupura yang parti lembar kejing angnun kejing community but haji election speech ki prepare pada kalian dengar macam trek pagladi ke por ba ilarangkam yang menteri ramba nakasi Ngalih kasi kipay pa, banterwa yang isaw penrimut ki kertaw, sausan gawin dengan sa, sorry dengan sa, banterwa yang ki kertaw, siya kipay pa, jong ka ridung kasi jentiawat garo, Henry ni habang priyang ya kamon jong kipay pa. Nagisaw po sandali isi ipaipa katunggaw katunggaw. Agad-agad pami karisot keladan tiling Kersian ban yalum menyalam nagabunta niyo. Niyan nakakaten jong ka Nongpo Circle Women's Wing UDP Party. Namar may President Jungin Sinala ban don ang Hanigapor na kita
mak bangkian te mengaku diwei lagi member jong ka women's wing jong ka nombor circle party UDP yang dia bergerak sintil aktif bang yang bersosial personal bata berpau yang cisno zomi dong punya kumah mereka cap kasih ke bakrau kasih ke bagi perku burung ni ayah ke nam ke burung ya iba Melbourne scale iba dei I MLA bertumai jom menompo Opel Baba Karunayu di dalam handphone nangta kepangru ya iba arah kesai makro balong kuwe di dalam mampo di distrik Kejogi UX CM ex chairman ex FDC jom kene mampo konstituensi Kejogi presiden jom parti Kejogi nampo circle di dalam jom parti baru di dalam kene mampo anak jadi keteng bukan nambah mampo ngene kene jalan Kejogi kalau kepala Jeroma dengan nomsim di kopor Jogi berkepang lu ya bi di perlok nongtre di para nomorsan di Jogi nadu di primary unit di Jogi di sub circle di Jogi di belak kami poilang agar kesini kalau sisa kesini ke besar kita mau naga benda kene kopor kogio kesini ku malah keren pediam ini mene ke jingjok ke Jogi ke jingjok kemudian burung madu kata-kata kalau perlu kasih ke mendukung apa jangan nampak konstituensi bagi parti UDP kayo yang MLA nak kena parti Kejogi nama kata kalau kesini dan yang ketem ke besar di mau nak parti Kejogi lu uju ban ngismoru ban penpau yang kejing kublai ke pengerpang nadu ki parents body ki women's wing, youth wing, but in Nongtre, har ki sub circle, but in primary unit ki Jogi. Ki bala trace tom, but ki bala trace ba agane katem, kabala dem. Kumbang ilang kermen, baga nompo konstituensi, kiri konstituensi kebastan banjir ekonomi aman. But ngimsyam bakalaru, haga banjir ekonomi aman ki Jogi, nanduk impor ki bamansyuah. Nama kata kena ketem ke bangtaru, angka bangiala panpo yang thong juga jingjong. Nismo kemen, bat nismo sarong. Kum ke konstituensi hi berokoi. Angka bangi snap yang kejingkeren jong presiden berunba jongi mentang. Ngasmo menong ba kipai ba jong nompo konstituensi. Kinong tre jong parti ki jongi. Ngidei kinong tre, ngidei kinong kersan. Ki badang lu yang dijikit kli ke bakrau ladang pa juga yin udon ke lengkha bantre na ke benda ban pendek ya kan nangin bagi kun baro lu idon ke benda pan pendek lang ya kan lengkha ladang i boba karo bonsim udon ke benda bantre om tam na ke benda ka nompo konstituensi Dondru kebenta bantre na kebenta di Boy District ke BI Kejogi. Ngiru kung ginongtre di Bahasa Kejogi. Di dondru kebenta. Banlong kita ginongtre. Kibanla ban ajimot. Lani ban bersiam lang. Ban ya tonong lem ya kita dijikli di bawah nomi kemat Kejogi kan. Kung ginongtre siang di Bahasa Kibadan kebenta ban Wanra ia kan kerdan. Nasmo bertentu aku kena kesmi. Kapag iyo banyak kedu makasin ke penengkong hadir mengilapo yang kong juga jinjong. Babangiru idon ke benta. Haka banyak ram banyak ternong lem banyak hilang naga benta. Kini kekam ke bangila ai au nong hikmat juri. Oi kalau ke sisa haka bangiyo snyo. Narum naneng. Hadir ke mengelak bertunjuk ia kesin ke baan di babun ba di pai ba jong dari Boy District Kejogi Kidon